ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishishikarira gufasha abakoze jenoside ndetse igashishikara ishaka no gufasha n'abo ngabo bari muri Niger kugira ngo basange abandi muri Kongo, ariko jenoside ni igisebo nta muntu n'umwe ushobora kuyiyitirira ngo anavuge ku manywa bibwira abantu bose mu gihe ndayishyigikiye. Ndibaza ko ariyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashatse guhakana, kuko ntabwo ari ku byifuzo byayo kuba ruriya rwandiko rwarasohotse ngo rugere hanze abantu bamenye ibikubiyemo. Rero bagerageje gushaka kugaragaza yuko ari uruhimbano kugira ngo bitagaragara ko bashyigikiye umugambi wa jenoside ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ihagarariwe na FDLR n'abantu bafatanya nayo barimo abo ba minisitiri muri guverinoma y'abatabazi. Urabizi ko guverinoma y'abatabazi ariyo yakoze jenoside, ari abo basirikare bakuru bo muri iyo guverinoma y'abatabazi. Ni ukuvuga ngo ni umugambi wa jenoside bafite ariko badashaka kwemera kuko uteye igisebo. Nta muntu n'umwe muri iki kinyejana tugezemo ushobora kwemera responsabilité ingana no kwishyiraho umugambi wa jenoside bariya abantu bafite, bariya abantu baharanira, bariya abantu bakora, kuko ntabwo bigeze bahagarara kuva muri 1994. Umugambi wabo icyo bumva, icyo bashaka nuko batsemba abantu bose ntihagire n'umwe urokoka. Rero leta ya Kongo kubihakana nta kindi nicyo, nuko ari ikintu kigayitse, ni ikintu kigayitse. Ariko nk'uko mwabibonye ibimenyetso biragaragaza ko iriya nyandiko atari fake nk'uko babivuga, ahubwo ari inyandiko y'ukuri, cyane ko ari inyandiko yari ku mugereka w'inyandiko inzego ndetse n'ibihugu byandikirana zitwa note verbale yakozwe na ruriya rwego rw'insigarira rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga zirimo urwa Arusha ndetse n'urw'Irahe. Bo bonyine basobanura uko Perezida Tshisekedi yifuje ko bari abantu bajya muri Kongo bagahabwa ibyangombwa, bagahabwa uburenganzira bwo kugenda, akavuga ko ari abantu batagikurikiranwe, ko bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka, ko bashobora kwakirwa n'umuntu bashaka. Ntabwo iyo iriya nyandiko iza kuba iri fake, ntabwo hari kuboneka iriya nyandiko ya mekanisme iyivugaho. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi nanone twongeye kugira umugisha wo kubana na Maître Gasominari Jean Baptiste. Maître, mwagize neza kubana natwe uyu munsi. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe. Cyane turishima cyane iyo turi kumwe kuko hari ubumenyi mutwungura tukagira n'icyo dutahana. Uyu munsi ndagira ngo mudufashe gusobanukirwa, kuko ibintu by'amategeko murabizi, muzi imanza zaciwe mu Rwanda, yaba izaciwe na ICTR ndetse n'izagiye zikurikiranwa rwa rwego rwashyiriweho gukurikirana imirimo y'insigara ya ICTR. Hari abanyarwanda benshi bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barahanwa, hari abakatiwe burundu, hari abakatiwe imyaka irangira, hari n'abapfuye bari muri gereza. Hari abanyarwanda barangije ibihano byabo boherezwa muri Niger, niho bari ariko kuri ubu ngubu bari free, ntabwo bagikurikiranwa kuko ibihano byabo byararangiye. Ikintu cya mbere nakubaza, aba bantu batandatu barimo Basagahutu na Zigira Nyirazo n'abandi ni bande? Noneho hari n'amakuru twabonye, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayihakanye, ariko urwego nari nkubwiye IRMCT rwemeje ko rwakiriye ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kwakira aba bantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro kiraza kwibanda ahanini kuri izi ngingo ebyiri. Aba bantu ni bande? Hanyuma ni ukubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakerekana inyota yo kwakira abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda, bahamijwe ibyaha, ibihano bikaba byararangiye? Ngira ngo ari aho ngaho duhereye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite impamvu nyinshi zatuma yakira abo bantu, cyane ko n'abo bakoranye ibyaha
bahamijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha, nabo bacumbikiwe na leta ya Kongo. Rero nta gitangaza kirimo kuba yabakira, ahubwo warumbajije ute se ni bande? Maître, tutarabajyamo uri uko kubakira, hari amakuru twagiye twumva uko iminsi yagiye yegera imbere, imvugo zagiye zitangazwa n'abari abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twumvishe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo avuga ati nzafasha abanyarwanda kubabohora kuko baraboshye n'ingoyi y'ubutegetsi bubayoboye. Byaba bigana muri uwo murongo? Twumva ngo bakorana na FDLR, aba bagabo mu kanya uraje badusobanurire twumve ngo ni abagabo ki ku cy'u Rwanda rushobora no kuvuga kuri aba bagabo. Byaba bikomeje muri uwo mugambi wo gukomeza kwihuzaho abantu batiyumvamo ubutegetsi bw'u Rwanda buriho kugira ngo bafatanye na FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyangwa twaba twihuse tugiye kuri conclusion? Je nibaza ko nta kwihuta kwaba kurimo. Ni ukuvuga ngo ibyo leta ya Kongo ikora ibikora ibizi. Umuntu wese rero ushobora kuba yagira uruhare mu gusohoza uwo mugambi bafite, kuko ni umugambi bavuga ku manywa abantu bose bawumva yuko bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ndibaza yuko umuntu uwo ari we wese wagira uruhare muri uwo mugambi, umuntu wese wafasha mu koroshya uwo mugambi bashaka kugeraho, ngira ngo uwo muntu wese bamushyigikira. Uwo muntu bamushyigikira, nibaza ko ari muri urwo rwego leta ya Kongo ibicishije ku muyobozi w'ibiro bya perezida wa Repubulika yandikiye ubutegetsi bwa Niger isaba yuko abo bantu bari muri Niger baza muri Kongo kugira ngo bafatanye n'abo basanzwe bafite, nabo bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kugira ngo baze bafatanye muri uwo mugambi bagere ku cyo bumva bifuza. Ndumva ari ni muri ubwo buryo, ntabwo uwabivuga yaba yihuse, nta n'icyo cyaba kimwihutishije. Yego, turakomeza tuganire tureba ku mpamvu cyane cyane, ariko nyemerera turebe bano bantu, ubwo ari naho biduha ishusho ngari y'impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasaba ko baza muri iki gihugu. Harimo Capitaine Innocent Sagahutu, yari umusirikare wa ex-FARC ku butegetsi bwa Habyarimana. Uyu Capitaine Innocent Sagahutu, amategeko muramuzi, mwanakurikiye cyane izi manza nuko zagenze. Ni umuntu ki? Ni umuntu kuba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutaka buriho FDLR, bari mu bafatanyije n'ubundi muri iyo myaka yatambutse, byaba bibangamiye iki umutekano w'u Rwanda? Capitaine Innocent Sagahutu yari kapitene mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe muri 1994. Yabarizwaga muri batayo yitwaga Bataillon de Reconnaissance. Akaba yari umuyobozi w'icyitwa Escadron A. Ni batayo yakoreshaga ibimodoka bya gisirikare, ndetse mu byo yahamijwe nk'ibyaha niwe abo yari ayoboye bagiye gufunga umuhanda wo kwa Premier Ministre. Mu byo aregwa kandi yahamwe akanabihanirwa harimo kwica uwahoze ari Minisitiri w'Intebe nyakwigendera Uwiringiyimana Agathe. Rero Sagahutu nyine yari umuyobozi wa Escadron A. Escadron, yenda ku bantu batabyumva, ni muri mechanized units nka ziriya, nka iriya Bataillon de Reconnaissance yo kiriya gihe cya Habyarimana. Escadron ibingana n'ukuntu bavuga za kompanyi mu mabatayo ya infantry. Rero niwe wayoboraga Escadron ya mbere yitwaga Escadron A, Innocent Sagahutu. Akaba rero nk'uko nari mbivuze, yahamwe n'icyaha cya jenoside ndetse aragihanirwa. Ubu ngubu akaba yararangije igihano, ntabwo yigeze agirwa umwere. Ariko Maître, mu gusesengura gute uburyo ubutabera bwatanzwe kuri aba bantu nakita ba mastermind, bari bafite ibikorwa bikomeye cyane, kuko umuntu nka Innocent Sagahutu kuba yahabwa uburoko burangira yaragize uruhare mu kwica ari Premier Ministre, mubona ubutabera bwatanzwe mu kigero cyuzuye, mu gihe tubona mu Rwanda hari abagiye mu bitero gusa bakatiwe burundu, cyangwa n'abandi twumva bagiye bakatirwa ibihano bihabera. Iyo bigeze rero mu bintu by'ibyaha n'uburyo ibihano bitangwa, bijya biterwa n'inkiko ndetse na filozofi biri inyuma y'ibyo bihano. Reka nguhe urugero, nk'uriya rukiko mpanabyaha rukorera he,
nirwo rukiko rwonyine rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha by'intambara, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. yego ariko igihano kinini ruriya rukiko rushobora gukatira umuntu n'imyaka 30. Rero hari abantu b'abahanga mu bintu by'amategeko nshinjabyaha bavuga yuko icy'ingenzi atari uguhanisha umuntu igihano kinini, ahubwo icy'ingenzi ari ukugaragaza ko uwo muntu yakoze icyaha, agahabwa igihano, agahabwa igihe cyo kugororwa aho afungiye, noneho agahabwa andi mahirwe yo gusubira muri sosiyete. Ndibaza hari rero za filozofi zitandukanye mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Rero nk'uko mubizi, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruriya rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha, harimo abacamanza bakomoka mu bihugu bitandukanye ndetse no muri za tradition juridique zitandukanye, ari naho biriya bihano bikomoka. Hari abakatiwe burundu yego, ariko hari n'abandi bakatirwaga igihano cy'imyaka 30, igihano cy'imyaka 25, ariko noneho n'abakatiwe burundu amategeko avuga ko hari igihe nyuma y'uko umuntu afungwa igihe runaka bakareba imyitwarire ye, bashobora kuba bamurekura by'agateganyo cyagiye kitarangiye. Ntabwo rero abarekuwe bose ari uko barangije ibihano, ahubwo harabo nabo bagiye barangiriza barekura ibihano bitari byarangira, ariko bavuga bati kubera umuntu amaze gufunga igihe kingana gitya, kubera ko yitwaye neza, reka tumuhe amahirwe abasubiye muri sosiyete nubwo igihano kitararangira. Ngira ngo n'aha ngaha murabibona, ntabwo n'amategeko yacu arabiteganya. Hari ibyaha iyo umaze gukora icya gatatu cy'igihano wakatiwe, ushobora gusaba yuko urekurwa by'agateganyo. Hari ibyaha usaba ari uko urangije nibura icya kabiri, hari n'ibyaha usaba ari uko nibura urangije 2 bya gatatu. Ibyo rero ni ikibazo cy'amategeko, ni ibintu biba mu bihugu byose, ni ibintu biba mu mategeko ndetse atandukanye y'imigabane itandukanye. Ibyo ndumva tutabitindaho, nta kidasanzwe cyabaye. Kurekura umuntu igihano cye kitarangiye cyangwa se ukamuha igihano gito ugereranyije n'icyaha yakoze, uvuga ute muri iki gihe azaba yamaze kwikosora, byo ni ibibazo by'amategeko bisanzwe. Kuba sije nka Sagahutu yarekurwa kubera izo mpamvu uvuze, nta gikuba cyaba cyacitse? Ibyo kurekurwa byo nta gikuba cyaba cyacitse, ni ku rwego rw'amategeko, ni ibintu bisanzwe. Hari muri abo bantu 6 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekanye ko ifite inyota yo kwakira, harimo Nzoneme François Xavier. Uyu we yari muntu ki mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi? Nzoneme François Xavier niwe wayoboraga Sagahutu muri ya batayo nababwiye yitwa batayo de reconnaissance. Yo mu mechanized. Yego. Iyo rero batayo, nubwo izina rivuga reconnaissance ni nk'ubutasi, ariko yo yari batayo de reconnaissance, yari mechanized kuko yakoreshaga biriya bimodoka by'intambara. Nzoneme François Xavier rero, Major Nzoneme François Xavier niwe wayiyoboraga. Bivuga ngo yari immediate supervisor cyangwa se immediate commander wa Sagahutu Innocent, wa Captain Sagahutu Innocent. Yego. Nawe yahamijwe ibyaha ndetse aranabihanirwa. Ndumva aricyo namuvugaho. Hanyuma hari Mugiraneza Prosper. Mugiraneza Prosper yari ministre w'abakozi ba leta, niba nibuka neza, muri guverinoma y'abatabazi. Yego. Nabo ubwo yahamijwe ibyaha bya jenoside? Yego, ariko we mu bujurire yaje kugirwa umwere. Yari yarakatiwe imyaka 30 mu rugereko rwa mbere, hanyuma ajuriye, ubujurire bwamaze igihe kinini, baza kumugira umwere. Harimo Nteziryayo Alphonse. Nteziryayo Alphonse ni umwe mu ba prefe bayoboye Butare mu gihe cya jenoside. Nawe yari lieutenant colonel, ariko wari uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ibyo bita ubu ngubu reserve. Icyo gihe ntabwo ari prefe, ntabwo yari akiri muri active service, ariko yari lieutenant colonel mu ngabo zatsinzwe. Ubwo ibyaha ashinjwa n'ibyabereye muri iyo prefecture? Ni ibyaha byakorewe muri prefecture ya Butare, kuva bakuyeho prefe Habyarimana ndetse bakanamwicanye mu cyahoze ari prefecture ya Butare. Rero n'ibyo byaha yakurikiranyweho, ni nabyo byamuhamye, ni nabyo yahaniwe. Yari umwe mu baregwa 6 bari mu rubanza rwitiriwe Butare, urubanza bavuga ko ari urwa Nyiramasuhuko na bagenzi be. Hari Ntagerura André. Ntagerura André nawe yari ministre muri guverinoma y'abatabazi. We akaba yarashinzwe kugira ngo itumanaho
yari minisitiri w'itumanaho. Nawe akomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, we yagizwe umwere na ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ntekereza ko izina riremereye muri aba ngaba bitewe n'uko ryavuzwe mu bitangazamakuru bitandukanye, yewe no mu mateka yacu, ni uwo bakunze gutazira akazina ka Mr Z cyangwa Protais Zigiranyirazo. Uyu we yari mu ntoki. Zigiranyirazo mu by'ukuri icyo yakoraga, yari perefe wa perefegitura ya Ruhengeri mu gihe kinini, ariko akagira n'umwihariko y'uko yari umuntu wavugaga rikijyana, kuko yari muramu wa perezida Habyarimana. Avukana n'umugore wa Habyarimana, Agatha Kanziga. Mu kumuvuga mu byaha ashinjwa, mu ruhare muri iyo myaka, yari umuntu ki, yakoraga iki mu mikorere? Uramudusobanurire nka profile, yego wari we ari muramu wa Habyarimana, ariko yarashinzwe iki muri ya perefegitura? Ibikorwa byari ibihe mu gutuma jenoside ikunda muri kariya gace? Ni ukuvuga nk'umuntu wabaye perefe igihe kinini, ba perefe ni abantu bayoboraga za perefegitura, ariko noneho nk'umuntu wigereragayo nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, ni umuntu wari ufite n'ubundi bubasha burenze ubw'umuperefe usanzwe. Ibyaha rero yarezwe harimo ibyaha bya jenoside yabereye mu gace akomokamo, hariya muri Giciye. Urabona hariya aho hitwa mu Gasiza, hariya hose hejuru ahitwa za Kibihekane, ahitwa za Kibisabo, ahitwa za Kesho, agasozi ka Kesho, n'ahitwa Rurunga haguye abantu benshi. Ari nabo yaregwaga kuko bavuga ko ari we wahuzaga ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe abo bantu. Ariko nyine kubera ko inkiko zigendera ku bimenyetso byatanzwe, iyo ari imanza n'inshinjabyaha, byo rero hari igihe haba hagomba kugaragazwa ku buryo budashidikanywaho ko icyo cyaha ari we wagikoze. Iyo habaye gushidikanya gato, icyo gihe ubyungukiramo n'ushinjwa. Ari nayo mpamvu ubona abantu kuvuga ngo umuntu yagizwe umwere mu rukiko ntabwo bivuga yuko aba atarakoze icyaha, ahubwo nuko umurega ufite inshingano zo kugaragaza ibimenyetso aba atarabitanze ku buryo budashidikanywaho ngo yemeze ba bacamanza bagomba gufata icyemezo ko wa muntu yakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo kugirwa umwere ntibivuga yuko utakoze icyaha, ahubwo bivuga yuko ukurega ari we bushinjacyaha atashoboye kugaragariza abo aregera ari bo bacamanza, ari rwo rukiko, ko ibyo byaha wabikoze ku buryo budashidikanywaho. Rero ni ibintu bibiri abantu bari bakwiye kumva. Ushobora kuba warakoze icyaha ariko ntibashobore kukigaragaza ko wagikoze ukagirwa umwere. Yenda uretse kuvuga mu mutimanama wawe, ariko ubucamanza bwo ku isi uba bucitse. Bariya rero nabo abenshi niko byagiye bigenda, hakabaho ikintu gituma habaho gushidikanya, bakavuga ko gushidikanya ari we bigirira akamaro kuko ariko amategeko avuga. Noneho umuntu ntahanwe, ariko bitavuga yuko atakoze icyaha, ahubwo ari uko icyaha kitashoboye kugaragazwa kugira ngo gihanirwe. Yego Maître, urakoze cyane kuduha ishusho ngari y'aba bantu batandatu, abari benshi n'abari bari mu nzego z'umutekano, abandi bari mu nzego nkuru z'ubuyobozi ko ku rwego rwa prefe, zari inzego rwa rwego rukuru rw'ubutegetsi bwa Habyarimana, ku rwego rwa minisitiri rwa rwego rukuru rw'ubutegetsi, n'abasirikare bakomeye barimo ba Lieutenant Colonel ndetse na ba majoro na ba kapiteni, bari bafite byinshi bakora. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twabonye ihakana ko inyandiko yo kubasaba ari fake. Kuki iriya nyandiko tutahuza imvugo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukemeza ko ari fake, ko ari abandi bantu bayikoze bayihimbirira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishishikarira gufasha abakoze jenoside, ndetse igashishikara ishaka no gufasha n'abo ngabo bari muri Niger kugira ngo basange abandi muri Kongo, ariko jenoside ni igisebo, nta muntu n'umwe ushobora kuyiyitirira ngo anavuge ku manywa bibwira abantu bose mu gihe ndayishyigikiye. Ndibaza ko ariyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashatse guhakana, kuko ntabwo ari ku byifuzo byayo kuba ruriya rwandiko rwarasohotse ngo rugere hanze abantu bamenye ibikubiyemo. Rero bagerageje gushaka kugaragaza yuko ari uruhimbano kugira ngo bitagaragara ko bashyigikiye umugambi wa jenoside ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, ihagarariwe na FDLR n'abantu bafatanya nayo barimo abo ba minisitiri muri guverinoma y'abatabazi. Murabizi ko guverinoma y'abatabazi ariyo yakoze jenoside, ari abo basirikare bakuru bo muri iyo guverinoma y'abatabazi,
ni ukuvuga ngo ni umugambi wa jenoside bafite ariko badashaka kwemera kuko uteye igisebo. Nta muntu n'umwe muri iki kinyejana tugezemo ushobora kwemera responsabilite ingana no kwishyiraho umugambi wa jenoside bariya abantu bafite, bariya abantu baharanira, bariya abantu bakora, kuko ntabwo bigeze bahagarara kuva muri 1994. Umugambi wabo icyo bumva, icyo bashaka ni uko batsemba abantu bose ntihagire n'umwe urokoka. Rero leta ya Kongo kubihakana nta kindi nicyo, nuko ari ikintu kigayitse, ni ikintu kigayitse. Ariko nk'uko mwabibonye ibimenyetso biragaragaza ko iriya nyandiko atari fake nk'uko babivuga, ahubwo ari inyandiko y'ukuri, cyane ko ari inyandiko yari ku mugereka w'inyandiko inzego ndetse n'ibihugu byandikirana zitwa note verbale yakozwe na ruriya rwego rw'insigarira rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga zirimo urwa Arusha ndetse n'urw'Irahe. Bo bonyine basobanura uko Perezida Tshisekedi yifuje ko bari abantu bajya muri Kongo bagahabwa ibyangombwa, bagahabwa uburenganzira bwo kugenda, akavuga ko ari abantu batagikurikiranwe, ko bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka, ko bashobora kwakirwa n'umuntu bashaka. Ntabwo iyo iriya nyandiko iza kuba iri fake, ntabwo hari kuboneka iriya nyandiko ya mekanisme iyivugaho. Rero mu by'ukuri ari uriya muntu uyivugwamo wahawe ubutumwa budasanzwe na Perezida Tshisekedi, urwandiko rukandikwa n'umuyobozi w'ibiro bye, ndetse bikemezwa na ruriya rwego rushinzwe gukora imirimo y'insigarira y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ngira ngo ibyo bintu byose bishyize hamwe urabona yuko iriya nyandiko atari fake nk'uko leta ya Kongo yashatse ko abantu babimenya muri rwa rwego rwo kujijisha no kubeshya, ahubwo ni umugambi wayo nyine wo gukomeza ibyo bategura ibyo, kuko kuva muri 1994 ntabwo ari ibanga. Ngira ngo mu kanya wari urimo mbwira uti ese muri ibi bihe murabona bimeze bite, ese baba bashaka gushyigikira umugambi. Ibyo ari byose ntabwo ari ibanga. Hashize igihe gito hari ibiganiro bibera i Rwanda, ibiganiro biba hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo. Abantu badafitanye ibibazo ntibashobora guhurira mu mishyikirano kuganira bafite umuhuza. Nuvuga ngo ibibazo birahari, ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ni ibibazo bigaragara, ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo isi yahagurukiye kugira ngo birebe ukuntu uko byakemuka. Rero ntabwo ni kwa kundi umuntu iyo ari umwanzi wawe akoresha uburyo bwose. Ubwo ni uburyo bwa Tshisekedi rero yabonye bwo kongera imbaraga zirwanya u Rwanda muri Kongo, ariyo mpamvu yatumyeho bariya abantu kugira ngo bahajye, cyane nk'uko nari mbikubwiye, babiri muri bo bari abaminisitiri. Abaminisitiri murabizi ko ibintu byose bijyanye na politiki ari bo babigena. Abandi bari abasirikare bakuru. Abasirikare bakuru bagize uruhare mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside, yaba Majoro Nzonemeye François Xavier ndetse na Kapiteni Sagahutu Innocent, ikindi n'abandi bose bari kumwe nabo, ari nka Prefe Zigiranyirazo, niyo yaba adafite ibindi akurikiranye, byonyine kuba ari uwo mu muryango niwe wayoboraga kiriya kintu cyitwa akazu, ari nako katekereje umugambi wa jenoside ariko koretse kino gihugu. Rero abo bantu bose mu by'ukuri navuga yuko ni abantu bafite icyo bavuze ku bijyanye na jenoside n'umugambi wayo mu karere. Kuba rero Perezida Tshisekedi yabifashisha mu kurangiza gahunda ibyo yirirwa avuga, nibaza ko nta muntu n'umwe byatungura, nta nubwo nibaza yuko abantu babyibazaho igihe kinini. Ni byinshi. Hari u Rwanda narwo hari icyo rwatangaje kuri ziriya nyandiko. Hari ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yatangaje, aravuga ati birababaje, biranatangaje kuba wahakana ikintu kiri kugaragara gifite ibimenyetso bigaragara. Ariko se mu ngingo u Rwanda rwatanze, wari ubikomojeho mu kanya, ariko zirashimangira koko kiriya nyandiko ari iya nyayo yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi u Rwanda rwatanze n'ibimenyetso birimo n'iriya nyandiko ya mekanisme. Iriya nyandiko ya mekanisme yayimenyesheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Ntabwo ari inyandiko y'impimbano, ifite urwego rwayohereje, ifite n'icyo yashakaga gutanga nk'ubutumwa. Rero u Rwanda icyo rwakoze, rweretse isi ko leta ya Kongo ibyo ivuga ibeshya, rusaba yuko badakomeza kujijisha isi, batanga n'ibimenyetso bagaragaza yuko ibyo ngibyo ari ibikorwa bakoze, kandi ko ibyo bikorwa nta kindi bigamije, ari wa mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda
ari nacyo kibazo nyamukuru kiri hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo. Kuko mu by'ukuri ngira ngo mwarabibonye ejo bundi igihe inama y'u Rwanda yarangiraga, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yavuze ko ibintu byose ari ibiganiro bidakomeza, ari ibiganiro n'umutwe wa M23 na AFC bitazigera bibaho, ko FDLR ari umutwe utazigera wamburwa intwaro. Ni bya bibazo n'ubundi bituma hakomeza kubaho umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Nuko leta ya Kongo itsimbaraye ku mugambi wo gukorana na FDLR no kuyishyigikira kugira ngo ize guteza umutekano muke mu Rwanda, kandi ibyo bintu nta gihugu na kimwe gishobora kubyemera. Ntabwo wakwemera yuko igihugu muturanye gicumbikira abanzi bawe, kibaha uburyo bwo kuza kugutera, hanyuma ngo uvuge ngo rwose muri abaturanyi beza, mwarakoze ibyo mukora nta kibazo. Sinibaza ko hari igihugu na kimwe ku isi gishobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ibibazo bihari ndumva ari aho ngaho bikomoka. Icyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yakoze, nibaza ko ni ugutanga ibimenyetso bigaragaza ko ibivugwa na leta ya Kongo ari ibinyoma, kubera ko ibyo bimenyetso, kuvuga yuko byo ari ibihimbano, ari uburyo bwo guhisha umugambi bafite barimo bategura wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iki kintu nkunda kukikubaza, unyihanganira nongere nkikubaze, kubera iki mu bintu byinshi bikunze gutangazwa impungenge z'u Rwanda zidakunze guhabwa agaciro, kandi nk'uko uri kubivuga ni impungenge zumvikana? Ibyo ari byose ngira ngo ese uwabiha agaciro ninde? Kuko mu by'ukuri ibikorwa muri Kongo hafi y'umupaka w'u Rwanda bikorwa n'abantu bafite inyungu mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, batari Kongo yonyine. Ko n'abo bantu bahungabanya umutekano ntabwo aribo bijyanye muri Kongo, nta nubwo aribo bibesheje muri Kongo iyi myaka yose. Hari abantu benshi bafite inyungu muri Kongo, bafite inyungu mu karere, batuma izo mpungenge z'u Rwanda zitumvikana, kubera ko inyungu zabo ziri hejuru y'impungenge z'u Rwanda. Uko niko kuri. Ntabwo rero inyungu zabo ziri hejuru y'impungenge z'u Rwanda, inyungu bafite ziri hejuru y'impungenge u Rwanda rugaragaza z'umutekano. Kuko kuri wo kugira ahari inyungu zabo, n'abanyarwanda bapfa bagashira ariko bakabona ibyo bashaka. Niyo mpamvu ubona nta muntu n'umwe ubiha agaciro. Hari ababiha agaciro yenda bakagira amajwi atari menshi, cyangwa se atumvikana nk'ayaba bashaka yuko biba ukundi. Ariko ikiriho ni uko n'ubundi abanyarwanda baca umugani yuko ako mu nzu y'undi kazi imvura ihise. Nibaza ko ibibazo by'u Rwanda n'ibibazo by'abanyarwanda nta wundi muntu ufite inshingano yo kubikemura. Icyo bita umuryango mpuzamahanga ni ijambo mu by'ukuri ridafite icyo risobanuye, kuko yaba umuryango mpuzamahanga wari ufite icyo bisobanuye, ijwi ry'u Rwanda ryakagombye kumvikana nk'igihugu nk'uko ijwi rya Amerika ryumvikana, nk'uko ijwi ry'Uburusiya ryumvikana cyangwa ry'Ubushinwa. Ariko iyo bavuze umuryango mpuzamahanga, bavuga ibihugu by'ibihangange bijya bifata ibyemezo bigashyirwa mu bikorwa bibangamiye ibindi bihugu. Urumva niho hari ikibazo. Naho ubundi mbishubije muri make, inyungu abantu bafite mu bibazo u Rwanda rufite ziri hejuru ya za mpungenge u Rwanda rugaragaza. Ari nayo mpamvu inyungu zabo arizo baha agaciro kuruta ibibazo u Rwanda rwagira, cyangwa ibisubizo byaboneka haramutse habayeho guhagurukira iki kibazo ngo bagishakire igisubizo. Wenda baramutse Kinshasa ibasabye bakaba baha, simbizi mukanya urambwira icyo amategeko abivugaho, umuntu warangije igihano yajya mu kihe gihugu, nicyo gihugu cyamwereye kumusaba, bakagera Kinshasa, abantu benshi barahuriza ko bageze Kinshasa bataguma Kinshasa, bakomereza mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ahantu twumvise imvugo z'urwango mu myaka 3 ishize. Ni ahantu twumvise abakongomani bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bageramiwe cyane, ku buryo abantu bavuga bati ibi bintu bishobora no kubyara jenoside. Baramutse bageze mu burasirazuba bwa Kongo, bano bantu si byaba ari ikibazo? Si haba hongerewe umunyu ushyizwe mu gisebe, n'ubundi ibintu byari bimeze nabi, hakaza noneho abo nakita aba mastermind bateguye umugambi wa jenoside mu Rwanda? N'ubundi mu by'ukuri nicyo kigamijwe, kuko warumbajije bati si iyo umuntu yarangije igihano cyangwa iyo yagizwe umwere bigenda bite? Ubundi iyo wagizwe umwere
ibintu bisubira uko byari bimeze, ntabwo uba ufite uburenganzira bwo nk'undi muntu wese utarigeze akurikirana. Ikindi, iyo wahawe igihano ukakirangiza, uretse yenda guhanagurwaho ubusembwa, ariko nyine wararangije igihano wahawe, ubundi ntawakongeye kuguhana kandi wararangije igihano cyawe. Abo bantu rero bari bafite uburenganzira bwo kujya ahantu bashaka, ariko ntabwo bari bahafite mu by'ukuri. Igihugu cyemeye kubakira ni igihugu cyabo cy'u Rwanda, kubera leta y'u Rwanda yaravuze ati abo bantu ni abanyarwanda, abarangije ibihano byabo n'abagizwe abere bumva babishaka, amarembo arafunguye kuko igihugu ni icyabo, ni uburenganzira bwabo kuza kwabo. Ariko bo barabyanze kuko badashaka kuza mu Rwanda, bahitamo gushaka ubuhungiro mu bindi bihugu cyangwa se gushaka ahandi bajya gutura. Igihugu rero cyemeye kubakira nyirango kibisabwe n'ikindi gihugu nashaka kuvuga, ni igihugu cya Niger. Igihugu cya Niger nicyo cyari cyarabakiriye, cyari kibafite, kandi icyo gihe ndibuka yuko ruriya rukiko rwasabye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi ko bakwandikira ibihugu byose babisaba yuko bakwakira bariya bantu. Hari abantu bamwe na bamwe bari bafite imiryango mu bihugu by'i Burayi, ibihugu byemeye kubakira, ariko hari abandi batari bakabonye aho bakirirwa, ari nabo bagiye muri Niger. Naho kuvuga ko nibagera mu Kinshasa bazaza mu burasirazuba bwa Kongo hanyuma bagakomeza umugambi wabo wa jenoside, njyewe ntabwo mbishidikanya kuko ntabwo bigeze bawureka. Iyo ubonye nk'ibintu uwo Kapiteni Sagahutu agenda yandika nyuma y'uko arekuwe, biragaragara yuko inyota yo gukora jenoside akiyifite, kandi yenda we nuko abivuga, abatabivuga nabo hari ibyo bakora. Ikiriho wari umbwiye uti ese ntabwo baza ngo bakore jenoside y'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, urabivuga nk'aho itari yaba. Ngira ngo nongere nibutse abadukurikira, ntabwo kugira ngo icyaha cya jenoside cyitwe jenoside ariko babyisha abantu benshi cyane bagera kuri miliyoni cyangwa ku bihumbi magana. Icyaha cya jenoside kiba jenoside kubera ko cyakozwe hagambiriwe kurimbura abantu kubera ubwoko bwabo, kubera idini ryabo, kubera se ko ari groupe nationale, n'uvuga ngo abantu bafite basangiye igihugu. Ntabwo kugira ngo bibe jenoside ari uko bari benshi, ahubwo ni umugambi wo kubica kubera icyo bari cyo. Kandi uwo mugambi umaze igihe kinini ushyirwa mu bikorwa mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo mujya mubibona mu nkambi z'impunzi mu bihugu byose bikikije Kongo, haba mu Rwanda, haba muri Kenya, haba muri Uganda, abantu barenga ibihumbi amagana n'amagana bahunze. Nta kindi bahunze ubwicanyi bakorerwa kandi bicwa kubera ko ari abatutsi. Rero ntabwo nibaza yuko ari umugambi wa jenoside izakorwa, ahubwo ni jenoside irimo gukorwa, kandi irimo irakorwa isi irebera, nk'uko byabaye n'aha ngaha igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yenda aho yakorwaga n'ubutegetsi iri encadré n'inzego zose, biba ku buryo hicwa abantu benshi mu gihe gito, ariko abo muri Kongo bicwa uruhongohongo, bagenda babica buhoro buhoro. Uyu munsi ukumva ngo bishe umuntu i Kalima, ejo ukumva ngo bamwishe i Bukavu, ejo bundi ugasanga bamwishe kuri Goma, baramwotsa baramurya, ejo bundi ukumva ngo bishe undi Rucuro, undi ngo bishe undi Nyiragongo, ariko babica. Jenoside irimo ishyirwa mu bikorwa. Abo bantu rero nibagera mu burasirazuba bwa Kongo, abo bakorana nabo nyine n'izindi mbaraga bazaba babonye, haba mu bijyanye no mu bwenge, haba mu bijyanye na kuri za contact bari bamaze kugira, haba bijyanye na diplomasi. Ni ukuvuga ngo ni ibibazo bigiye kwiyongera ku bindi. Muri icyo gisubizo mpaye narabitsemo ibibazo bibiri, kimwe mbaye nk'ukisorezaho gisubiza, ariko ikindi nari kubaza nako ngiye no kubaza ni ikijyanye n'aba bantu batandatu batashatse kuza mu Rwanda. Ni ukubera iki batashatse kuza mu Rwanda? Icyo ni kimwe. Hanyuma uwo mugambi uravuze abantu bari kwicwa urusorongo hirya no hino mu buryo butandukanye, hari abo bari kwica bakabarya. Birahagije kuba byakitwa umugambi wo kurimbura igice kimwe cy'abakongomani? Kubera ko abo bantu, reka bari cyo mperaho, kubera ko babica kubera abo bari bo, birahagije kwitwa jenoside. Nk'uko nabikubwiye, ntabwo jenoside ntabwo ruvuga ngo ni imibare y'abantu bishwe,
ahubwo ni abantu bishwe bazira impamvu y'ubwoko se, y'idini se, groupe nationale se, nk'ukuntu iriya convention, amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana jenoside yo muri 1948 ibivuga. Ntabwo rero bisaba abantu ko abantu babe babaye ibihumbi, babe babaye miliyoni kugira ngo byitwe jenoside. Yego, icyabariya batandatu kukiba bariya batandatu rero kuba baranze kuza mu Rwanda, ngira ngo icya mbere bo bonyine nibo bakabaye basubiza impamvu, ariko icya mbere ni urwango bafitiye iki gihugu. Urwango bafitiye iki gihugu kuri bo, ni urwango bafitiye abantu batuye iki gihugu, kuko kuri bo bagombaga kurimbura abanyarwanda bose bakarangira, noneho icyo gihe akaba aribwo bumva batekanye, kuko gahunda yabo kwari ukurimbura abantu. Kuba rero batarabigezeho, ipfunwe ubwari rishobora gutuma batemera kugaruka mu Rwanda, kuko babona yuko bidateye ishema kugaruka mu gihugu wasenye, ukakicira abantu kariya kageni, ugakurikiranwa n'inkiko, ugahamwa n'ibyaha. Igihe abo bantu n'abarokotse ibikorwa bakoze ndetse n'abandi bavutse nyuma yaho, biranditse mu mateka ko abo bantu bakoze jenoside, ntabwo rero biteye ishema kuri bo kuza muri icyo gihugu bahemukiye ako kageni. Reka turebere hamwe ku ishusho ngari y'icyashoboka n'ikiri gukorwa kugira ngo wenda ibi bintu bibe byavamo, abantu bagakomeza kubana neza. Hari ibiganiro wakomojeho, nashaka kubikubazaho ku buryo bwihariye, ariko wakoze no kubizana bya Rwanda bihari, biri kuba, ariko ibyo turi kubona kuri tele biri gushimangira escalation kuruta de-escalation. Ni ngo turi kubona amakuru yerekana ko ibintu biri kujya ahabi kuruta ibiri kuzana icyizere. Twavuga ko ibi bintu biri kugana hehe? Ibi bintu nk'iyo musesenguye, nk'abantu musesengura politiki, nk'abantu muzobereye ibintu byo mu karere, mubona bizarangira bite? Bizakorwa mu buhe murongo kugira ngo bibe byaca mu nzira nziza, kubona ko impande zitari kuvuga ibintu byumvikana kimwe? Biragoye, kuko iyo abantu baganira kugira ngo bagire icyo bageraho, nuko hagomba kuba byanze bikunze hari ubushake bwo kugera ku gisubizo gitanga amahoro arambye. Icyo rero twabonye muri ibi biganiro ndetse na mbere yaho no muri ibi bibazo byose bihari, ni ubushake buke ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ntabwo leta ya Kongo yifuza yuko habaho ibiganiro byarangira habayeho ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Bafite umugambi wabo, bifuzaga ko bawugeraho, hanyuma batawugezeho vuba uko babyifuza, niko intambara imara igihe kinini, abantu bakavuga bati nyamara intambara zose zirangirira ku meza y'ibiganiro, abarwana bagombye guhura. Tshisekedi yanze guhura n'abo barwana, avuga yuko ashaka kuganira na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda irabimwemerera, kuko hari ibibazo bigomba kuganirwaho na leta zombi, birimo bya bibazo nakubwiye by'umutekano muke, abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 bahungiye muri Kongo, kandi bagifite intwaro, bagifite ndetse n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside, bagishaka no kuza guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Icyo ubwacyo kirahagije kuba ibihugu byombi bituranye byakiganiraho. Ngira ngo ni nayo yari ingingo nyamukuru yaganirwagaho i Rwanda, hagati y'u Rwanda na Kongo. Icyo u Rwanda rusaba ni uko umutekano warwo wubahirizwa, ni uko abo bantu bafite intwaro bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bazamburwa, noneho icyo gihe ibibazo byose biri mu karere, kuko ariho bikomoka, bigashakirwa igisubizo, kandi igisubizo kirambye. Leta ya Kongo rero ntabwo ari kubyumva. Ni ukuvuga ngo icyo leta ya Kongo yasabaga ni uko leta y'u Rwanda ngo yakuraho uburyo bw'ubwirinzi yashyizeho. Ntabwo umuntu nka perezida aragenda agahamagara abanyamakuru akababwira ngo ngiye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi ntabwo nkeneye no kohereza abasirikare ku butaka, turigoma ngo dushobora kurasa Kigali, perezida ngo agahunga akava mu nzu ngo akajya mu ishyamba. Ntabwo rero icyo kintu ntabwo wagifata nk'aho perezida ari gukina. Ntabwo wafata amagambo nk'ayo ngayo ngo wumve yuko ari imikino. Ni ukuvuga ngo ubundi ahandi yari dekararasiyo y'intambara. Iyo u Rwanda ruza kuba ari igihugu gihubuka, rwari guhita rushyira ingabo zarwo muri alerte, rubabwira ruti mwitegure dutere, kubera ko bamaze gutangaza intambara, mu kanya baraje, none natwe nimureke tubatanye. Ariko u Rwanda siko rwabigenje, rwaritonze, ahubwo ruramforsa, rukomeza uburyo bw'ubwirinzi.
noneho bwa bwirinzi butera ubwoba ba bantu bavuga ko bashaka kurutera, akaba ari nayo mpamvu mu byaganirwagaho i Rwanda nacyo cyari kirimo. Rero mu by'ukuri bashinja u Rwanda se gushyira ubwo bwirinzi hano mu gihugu, cyangwa wenda nuko bavuga ngo babujyana ku butaka bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Erega urabona iyo ibihugu bituranye byegeranye, ubwirinzi bushobora wakeka ko bukubangamiye kubera ko yenda ibibukomokaho ushobora kuba ubona ibimenyetso byabyo uri iwawe. Ibihugu byacu uburyo bihana imbibi murabizi, ni imirongo yagiye icibwa n'abantu bari bari mu Budage batazi imiterere. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri kurinda mbuga ngari wavuga yuko bwa bwirinzi washyize budashobora kugera hirya mu birere kuri Goma kubera ko harafatanye, nta kintu na kimwe cyatandukanye. So niba tuvuge ari ikintu cyakurinda misiri, ikirere cya mbuga ngari n'ikirere cya birere ni kimwe. Niba ari misiri, niba ari antimisiri iri mu kirere cyangwa se iri ku butaka irinda cya kirere, ushobora gukoresheje ibyuma cyangwa amaso asanzwe, ushobora kwibaza yuko bwa bwirinzi bugera ku mupaka cyangwa se burenga umupaka, kandi mu by'ukuri yenda atari byo. Ariko impamvu tubivuga ni uko byaravuzwe n'itangazamakuru yuko kimwe mu byo Kongo yasabaga ari uko u Rwanda rwakuraho ubwo buryo rwashyizeho, noneho nabo bagafatanya n'abandi mu kurandura umutwe wa FDLR. Ariko ngira ngo mwarabibonye igihe ibiganiro byageze ahantu, inzego z'ubutasi bavuga ko ibyo zari zaremeranyije byose leta ya Kongo yagize ikabitera ishoti, byose ikabyanga. Rero ibibazo birahari bishobora kuganirwaho, ariko hakaba no ku rundi ruhande hari abantu barwana muri Kongo, AFC M23, ntabwo wavuga ko ari abantu babaringa, nabo baravuga ntabwo bashaka kuganira nabo. Ndetse nibataganira nabo intambara yabo izarangira gute? Ibyo byose ni ibibazo umuntu yakwibaza. Ari nayo mpamvu tuvuga tuti n'abo bantu bari gukurwa muri Niger barimo bazanwa, nabo hari ikindi kintu kirimo kibazana, kuko hari umugambi muremure wo guhungabanya umutekano mu karere, kandi bumva yuko bawugiramo uruhare nk'abantu bamenye, kuko icyo bazwiho ni uguhungabanya umutekano, icyo bazwiho ni ukwica abantu, icyo bazwiho ni ugushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa. Rero abanyabwenge buke niko nabita, bibaza yuko hari icyo abo bantu bafite baza mu kubafasha mu rwego rwo kurangiza umugambi wabo. Metero, iyo imvura iri kugwa neza ikabisikana n'izuba, tuba tuvuga tuti mu minsi iri imbere turabona urunyogwe, ibigori biraba bimeze neza, ibishyimbo, tugendeye ku makuru dufite ako kanya. Iyo izuba ryatse, reba nk'ubu imvura yabuze, abantu batangiye kugira ubwoba ko bashobora kwicwa n'inzara. Tugendeye ku makuru turi kubona ayo yose, kugenda uhuza ureba ubushake buke bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwinangira, kuzana amananiza mu biganiro, ukareba na pozisiyo y'u Rwanda, ukareba n'ibiri kuri tere za Kabanyabayonga no mu bindi bice byose aho M23 iri kurwana, ukareba n'imvugo zivugwa, ukareba na role y'umuryango mpuzamahanga. Ibi bintu bihari, end game yabyo urabona ishobora kubihe? Mu by'ukuri yenda kuvuga uko bizarangira byo naba nkabije, gusa ikigaragara ni uko nta cyizere bitanga, nta cyizere cy'amahoro tubona. Ko iyo ubona Kongo niyo nka nyiri umupfu ubu ngubu, yahoye ifite hanuka, niyo yakagombye kubifata hanuka, ishaka kureba ukuntu ko yakemura ikibazo. None niyo idashaka yuko ikibazo gikemuka, noneho ntabwo ariyo yonyine, yongereyemo n'Uburundi. Ngira ngo murabikurikira buri munsi, Abarundi n'ubu munsi baracyohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ushobora kwibaza ngo ni inyungu ki Abarundi bafite mu kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko sinibaza yuko Burundi ari kimwe mu bihugu bitekanye muri aka karere, si kimwe mu bihugu wavuga ngo bifite ubushobozi buhanitse, haba mu rwego rwa gisirikare cyangwa mu rwego rw'ubukungu. Ariko uburyo bashora mu ntambara ya Kongo biragaragara ko hari uwundi mugambi muremure bafite, bashobora kuba bikoresha cyangwa se bafite ababakoresha bakeka ko aribo bafasha kugira ngo bagere kuri uwo mugambi. Rero ibyo byose iyo ubibonye ntabwo ubona yuko mu by'ukuri hari icyizere cy'amahoro vuba, kuko abashaka guhungabanya umutekano barimo barakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bagere ku byo bifuza. Ntabwo rero ari kuba yenda pessimistic cyangwa se ngo mvuge ngo ndimo ndaba prophète de malheur, ndavuga ibintu kugira ngo hazabeho ibintu bitari byiza. Ariko iyo urebye
ibikorwa ukareba uburyo bikorwa ntabwo ubona icyizere imbere, ntabwo mu by'ukuri abafaransa nibo bavuga nta fumée blanche ubona imbere. Naho ku bijyanye n'umuryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu nk'uko nabikubwiye, ako mu nzu y'undi kaza imvura ihise. Umuryango mpuzamahanga ushobora kuza ukavuga ngo turifuza ibi tuzakora ibi, ariko akenshi ntabwo bajya babikora. Ba nyiri ibibazo nibo bagombye kubikemura. Niba Kongo ishaka amahoro yagombye gufata iya mbere ikakora ibikorwa bigaragaza yuko ishaka amahoro. Ariko ikigaragara ni uko ntabwo amahoro abavantaja, ntabwo bayashaka, ahubwo ubona bashaka kwibera mu ntambara kuko bayigize nk'ubucuruzi. Aho ibera ni kure y'aho abayobozi b'igihugu bari, bashobora kuba batanumva n'ingaruka zayo. Naho kuvuga yuko vuba aha ngaha amahoro azaba yabonetse, amahoro ntashobora kuboneka ahatari ubushake bwo kuyashaka, kandi abagombye kugira ubushake mu kuyashaka mbere y'abandi bagombye kuba ari abategetsi ba Kongo, kandi ibyo bavuga bitandukanye n'ubwo bushake bwo kugarura amahoro. Maître, reka dusoreze kuri abo bategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuze. Nk'uwaguhawe na nk'ijambo rifite ingufu zidasanzwe ryo wabwira umuntu agahita abikora nk'uko ubivuze, uramutse uhuye na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'iki kintu wamubwira ku buryo yashyira mu bikorwa ibi bibazo byose turi kubona biri no gutuma Kongo igira n'ibibazo bitandukanye byarangira burundu? Inama namuha turamutse duhuye ni ukumubwira ngo abanyekongo ni wowe bahanze amaso nk'umuyobozi wabo. Kora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke, kandi birashoboka. Tega amatwi abakurwanya, hanyuma ukemure ibibazo byatumye bafata intwaro, bafatanye n'abandi mu kugarura umutekano, kandi birashoboka. Ikindi namubwira ni uko yakwambura abasivile yahaye intwaro, kuko nabo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano kurushaho w'abatuye Kongo. Ibyo byose aramutse abikoze, aramutse anyumviye akabikora, nibaza yuko nta nubwo n'amezi 6 yarangira. Ni ukuvuga ngo ni ukuganira n'abarwana, bagashyira ibirwanisho hasi, akambura ibirwanisho abaturage yahaye intwaro ngo yizera yuko ngo bagiye kurwanira igihugu, kuko ari izo ntwaro arizo zitera umutekano muke. Umaze kwambura abantu bose izo ntwaro, umaze kumvikana n'abarwana, nta mpamvu yindi yatuma habaho intambara. Icyo gihe byanze bikunze amahoro yagaruka. Amahoro ari mu maboko ya Tshisekedi, amahoro ari mu cyemezo Tshisekedi yafata, kandi igihe cyose icyo cyemezo yagifatira amahoro yagaruka, kuko mu burasirazuba bwa Kongo nta kintu gihari kidasanzwe. Ubwo icyo gihe mubona avuze yakwambura intwaro, harimo n'imitwe yitwara gisirikare itari y'abanyekongo, harimo n'umutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa ADF NALU, bose bambuwe intwaro, amahoro yagaruka. Uko bivuze Maître, nyihanganira icyo kibazo kibyaye icyo gisubizo kibyaye ikindi kibazo cya nyuma. Uko bivuze ahubwo Felix Tshisekedi akora contraire, nimba ari ukwambura abaturage intwaro nk'uko bivuze, ahubwo arazibaha. N'ibindi bikorwa bitandukanye, nimba ari guha uburenganzira abakongomani, ahubwo arabubambura. Utekereza ko ari ihe mpamvu ibyo uri kuvuga byavamo igisubizo Tshisekedi agakora contraire yabyo? Aramutse ashatse gukemura ikibazo, ashaka kurivasinga situation uko imeze, kuyihindura, icyo gihe yahindura n'imikorere. Noneho aho yatangaga intwaro, ahubwo akazambura abazifite. Aho yafatagaga ubufasha ku mitwe yitwara gisirikare itari y'abanyekongo ikomoka hanze ya Kongo, akabambura bwa bufasha kugira ngo ubushobozi bwo guteza umutekano mu bihugu bituranye na Kongo babwambura. Ibyo rero we akora ibinyuranyije nabyo, niwe wenyine ushobora kuboza impamvu yabyo. Maître, reka mbashimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mwagize neza ku kiganiro muduhaye uyu munsi, kandi wa Nation Radio ukuri turabashimira cyane. Murakoze.